Jeste li znali da prosječni čovjek napravi dnevno oko 35.000 odluka, a mame čak i više? Šta ću napraviti za ručak danas, da li je gotova priprema za posao sutra, jesam li oprala opremu za trening, igra li se moje dijete tiho zato što se lijepo igra ili radi nešto što ne bi smjelo. Svaka odluka, nebitno koliko velika ili mala, uzima našu mentalnu energiju. Jedan od najboljih poklona koji sam mogla dati sebi je da sam svjesno pojednostavila svoj život. Puno stvari u životu ne možemo kontrolisati, ali ako radikalno pojednostaviš sve ono što možeš kontrolisati, dobit ćeš energiju da se boriš protiv stvari nad kojima nemaš kontrolu. Danas sa tobom želim podijeliti par mikronavika koje su promijenile i pojednostavile moj život. Ako si nova ovdje, ja sam Ines i na kanalu Malo minimalizma možeš pronaći videe o minimalizmu i sporijem životu. Broj 1. Smanji količinu stvari u svom domu. Fumio Sasaki u svojoj knjizi Goodbye Things govori o silent to-do list. Na našem bi to značilo tiha to-do lista ili tihi popis obaveza. To je ideja da sve ono što posjedujemo razgovara sa nama. Prljavi tepih nam kaže operi me. Pokvarena stvar nam kaže popravi me. Dekoracije na polici nam kažu izbriši prašinu sa nas. Da znate onaj osjećaj kad uđete u sobu koja je prepuna i imate osjećaj da je bučna. Takve sobe ne donose mir i opuštanje. Mala navika koja mi pomaže da držim klatoč pod kontrolom je što u svakoj sobi imam neku vrstu kanti za smeće, osim u spavaćoj sobi, a svi vi koji ste gledali moj posljednji video znate zašto. U ostavi imam 2 kutije, u jednu stavljam stvari koje ću donirati, u drugu stavljam stvari koje želim pokušati prodati. U zajednici u kojoj mi živimo imamo jednu veliku prostoriju u kojoj se nalazi par kontejnera. Tu svi mi komšije ostavljamo u jedan ćošak stvari koje želimo pokloniti. Ja sam tu ostavila puno stvari, ali moram priznati našla veoma dobre stvari. Razmislite da li bi nešto tako mogla organizovati u svojoj zajednici, u svom komšiluku. Započni prva trend i vidjet ćete se i ostale komšije pridružiti doniranju. Jedna od mikronavika koju obožavam je brisanje socijalnih mreža sa mobitela. U mom slučaju je to tada značilo brisanje Instagrama i Facebooka, Snapchat, TikTok nikada nisam ni imala. Odnosno, tek kada sam napravila ovaj YouTube kanal sam zapravo naučila kako se napravi neki reel. Ja nisam nikad bila neko kome objavljivanje sadržaja od velikog značaja. Tako da je za većinu mojih prijatelja ovaj kanal bio veliko iznenađenje. Ali sam se često uhvatila u situaciji da scrollam i da jednostavno osjetim da gubim tako vrijeme. Do mene dođe informacija koju nisam htjela imati u tom momentu, to je obično bila neka tragedija na koju ja apsolutno nemam nikakav utjecaj, ali ta informacija ima utjecaj na mene. U momentu kad sjedim sa svojim djetetom, radimo neku slagalicu i on mi priča o kindergartenu, ja i dalje u pozadini iznad svoje glave imam tu negativnu informaciju koju sam čula i koju nikako ne mogu da se riješim. I onda sam shvatila da mi takve stvari ne pomažu, nego samo odmažu meni i mojoj porodici. Jeste li čuli za čovjeka koji se zove Robin Dunbar? On je proučavajući mozak došao do teorije da možemo održavati oko 150 stabilnih odnosa. Dunbar je rekao da se naši odnosi organizuju u krugove. 5 najbližih osoba, to je intimni krug, 15 dobrih prijatelja, 50 bliskih prijatelja, 150 stabilnih društvenih kontakata, 500 poznanika i oko 1500 ljudi koje možemo prepoznati po imenu ili licu. Društvene mreže su nam dale iluziju da možemo imati neograničeni broj prijatelja, ali zapravo naš mozak se nije promijenio. Ne znači da treba imati samo 150 kontakata. Pointa je u tome njegovati taj najbliži, najuski krug, tih 5 do 15 ljudi sa kojima smo najbliskiji. Ne osjetiti krivicu što ne možemo sa svima biti bliski, postaviti granice u digitalnoj komunikaciji i usmjeriti svoju energiju na kvalitet odnosa, a ne na kvantitet. Šta se dešava u praksi? Možemo imati preko 1000 prijatelja na nekoj socijalnoj mreži, ali stvarna interakcija se dešava sa malom grupom. Čak i na velikim društvenim mrežama ljudi komuniciraju sa 10 do 20 osoba. Povećanje broja kontakata ne znači povećanje bliskosti. Što se tiče televizora, koristim ga samo kao način druženja, tipa da sa djecom pogledam neki crtani film ili neku emisiju. Smatram ga gubljenjem vremena i svjesna sam da ako pronađem spontano neku seriju koja mi se svidi, da su to sati mog vremena koje je bačeno i neće nikada biti vraćeno nazad. Monotasking je nešto što je suprotno multitaskingu, to je fokusiranje na jedan zadatak.
Počela sam svjesno da ga učim i prakticiram, što nije uvijek idealno sa djecom. Međutim, postalo je puno bolje. Ranije to kod mene izgledalo ovako. Kada sam bila na porodiljnom, znam, moj sin spava otprilike sat vremena. Taj sat vremena pokušavam da iskoristim stvari, da obavim neke kućne obaveze ili napravim ručak. U jednoj tipičnoj situaciji koja se meni prije dešavala, to izgledalo ovako. Aha, on je zaspao, idem da perem suđe. Međutim, vidim, nisam ručak napravila, uskoro ćemo biti svi gladni, ostavim prljavo suđe, uzmem ručak. Kada se fokusiram na ručak, sjetim se da imam prljavi veš, bilo bi super da ga sad upalim, da se veš pere dok ja radim ručak. U toku svega se sjetim da nisam odgovorila na veoma važan e-mail. Ostavim sve, otvorim laptop, da pišem e-mail. Dok se okrenem, započela sam 4 zadatka kojih nisam ni jedan uspješno završila, a moj se sin već probudio. Danas svjesno pokušavam da uradim jednu stvar i tek onda da se fokusiram na drugu stvar. Što znači, ako imam samo 30 minuta za sebe, za svoje slobodno vrijeme, za svoj hobi, ja ću s tih 30 minuta biti fokusirana samo na tu stvar. Ako otvorim laptop da odgovorim neki e-mail, neću usput plaćati neki račun online. Ne treba svačija akcija moju reakciju. Nisam zlobna, ali ne želim da trošim svoju dragocjenu energiju na bespotrebna dokazivanja, možda osoba do kojih mi nije toliko stalo. I to dolazi iz mira, ne dolazi iz ogorčenosti. Shvatila sam vrijednost svoje energije. Emocionalna energija je ograničen resurs. A to dokazivanje je najskuplja aktivnost jer uvijek uključuje ponos, ego i taj stav želim da budem u pravu. Ljudi često miješaju tišinu sa slabosti, a mir sa nedostatkom argumenata. Ali najglasniji nije uvijek najjači. Ja sam neki dan rekla svom mužu, ja mislim da puno ljudi misle da sam ja glupa. I ponekad me ta činjenica zaista veseli. Imala sam par situacija ovdje u Austriji gdje živim, gdje ljudi obraćaju mi se tonom koji mi se ne sviđa i govore mi naravno na njemačkom jeziku. I budući da moja reakcija izostaje ili stojim samo mirno, ne uzvraćam istim bezobraznim tonom, a oni počnu da misle da ja njih ne razumijem. I onda počinju sve te svoje iste rečenice da formuliraju jednostavnije rečenice, da koriste drugčije izraze u želji da ih ja razumijem. Ali kada shvate u biti da ih ja cijelo vrijeme razumijem, ali da moja reakcija i dalje izostaje, onda se još više iznerviraju. Kada sam imala 16 godina, moja dobra prijateljica me jednom zamolila i rekla: Ines, nemoj mi, molim te, na svaku moju molbu reći da. Ako sam te nešto zamolila, puno mi je draže da mi kažeš nisam sigurna da ću to uspjeti, ali pokušat ću. Ta mi je njena rečenica i molba ostala urezana u pamćenje, evo, 22 godine nakon toga. Mislim da se u ovom ne nalazim sama, ima puno nas koji smo odgojeni na taj način da moramo biti pristojne, da nije pristojno reći odraslima ne, čak i kada to nešto ne želimo. Kakva glupost. Danas svoju djecu učim drugačije, ali sama veoma često se uhvatim da kažem da, a moj unutrašnji osjećaj mi kaže ne, nemoj to raditi, ovo nije dobro. Svjesna sam da ukoliko ja sama ne postavim granice, da će to uraditi drugi ljudi i da će pokušati oblikovati moj život prema svom rasporedu, prema svojim vrijednostima. Možeš reći ne i na ljubazan način. Ponekad to nije ne, ponekad je to samo ne sada ili ne ove sedmice. Ako se vratimo na Dunbarovu teoriju sa početka ovog videa, vidimo da nam on daje dozvolu da ne moramo svim ljudima biti sve i da je to biološki sasvim normalno i prihvatljivo. Ako postoji neka mikronavika koja ti se puno svidjela, napiši mi molim te u komentarima. Zahvalna sam za svu moguću podršku koju dobivam ovdje. Hvala puno na gledanju, hvala puno što ste tu i nadam se da se vidimo uskoro.